Skule Ravi MS Marage dan malklavo Losioli Darbe Kalngara Modekngei Magiolang kita Magiolang kita tengah mawes selmera kamu lalaban Arabi boila paidorai rohu tongat mo Skule Dongat mo Karabela Dodang siya Belau regi Ngaru elungi Magiolang ita Klengang tengah Magiolang kita Klengang tengah Mawes selmera kamu Lalaban Arabi boila paidorai rohu Lalaban Boida, paidorai rohu Lalaban Arabi boida, paidorai rohu Ali Mada malungil tutan morar bekla ada rogui kedem ora program rigid mau era domu le kulingit ter adra borde box yogar tirgel no to gubet sel okya gargid no sabi el me mangali mergid el alsils dit ngarngi arubukol ngat pangal talo rigid el al ngarngi arubukol Felix Osilek Direk ngarinya rubayang Hiromi Nabayama. The more are senators, ngarinya Senator Tabalwal, Senator Rubay Inabo, House of Delegates, ngarinya Delegate Timothy Sinsak, Delegate Noah Kamasong, Delegate Lee Otto, Ministers, ngarinya Minister Stephen Victor, Direct Cultura Minister Charles E.R. Aringi Minister Del Changgins. O si silta me Gabenor Tial Belu Gabenor Chesi E.R. Min Direct Cultura El Alsils. Potogable da Shogar Potogable da invited Tiren Metolorgid. Direct Kukuntial Tia Level recognize Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan.
His Excellency Hiroyuki Orikasa, also Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Republic of China, Taiwan, His Excellency Jessica C. Lee, Her Excellency Jessica C. Lee, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Australia, Her Excellency Richelle Turner. Ako lingit malsuko mga ringa ngatiang al dirga korek na iseringi ako lingit tera committee me please el identify ringin meranga. Kita mo ora program rigi der el alsils tirigel mloya kuri ulel may mumlodia kalesa sel mleu el la program mlaringi sel parade lulungot mok leringi ngal ka school lumar alumni tial school lulumo or sel ngarap kus emerald may. Como subes direct talorgi el alsils atto gubets el president Surang Alwip, His Excellency Surang Alwip Jr., President of the Republic of Palau. Maklobangela First Lady Valerie Whips. Direct na metodologi del al tutaw a minister ni right betul. Direct na metodologi del al tutaw a Senator Tap Sungino. Always sel dome sa program rigid. Selgotan nga programa opening song akmolingit ra tirgagi del ngal ra school el albang ala team temedo ortian madade mo oy taklia national anthem ongingila national anthem ang moringi selibobang anthem auri ray bobang anthem etamodong oklarbek la ader terura anu malatial school ame mo oy takli sel ilitakle la PMS. Rangal rasku lame tirgel masisi o orir mel sabiin mo door pol door pod itaklia national anthem.
Tirigel sabihin malmal door lautangal door bodang siya ay bobang antem. Kulit terarbe kelaadan balsibiin mo dong okle, ebo dong tira astin rungul, ma Frederick also dong al tira alumni tiar school belbol itakli sa ilitaklela Belau Modekngei school.
skule ravi ms marage dan mal clavo lo sioli darbe kalngara modekngei magyolang ita tengah mawes merah kamang lalabang Arabi boiba may borayan rohu puntarmu edgat makli askule dana bodoba ngadu erenge bodoba di taltaho magyolang ita tengah mawes selmera kambo kelas kule dongat mo kerabela dodang siya belau regi maru elungi magyolang ita tengah mawes merah kamang lalabang Arabi boiba may borayan rohu magyolang ita tengah mawes merah kamang lalabang Arabi boiba may borayan rohu lalabang Arabi boiba may borayan rohu lalabang Arabi boiba may borayan rohu. Kada malmol mara program rigid el altai me bodongi chairman board of directors sa Belau Modekngei School ni oitoluk microngul members ng paskida welcoming remarks. Baru tahu Happy New Year. Present ke Belau aku ni teman-teman album itu orang tahun ruang kedos.
Mamsaun. Pagumo le katangas pang. Paguna sular bulgo bargamsik. Arangaimis sa rubun at pang. Kaya bibida ura katangas school. Sa school ada dorta. Bukul mon. Mamsa excellency presidente Sunan Junior. Sorry. Direct pukul mon aku masa minister direct jadi tengah bang kamam sol masa memel atame mga bang kamam Septohar al kumdasan kira lekanay sitir di aku masang dasek lamar ma arokotoy bugulungit man bo ura surete rogoy emberado te así se marcha mal toca por al requiere que con ese tis de aparentemente por maul bon ma di mo ter Modekngei a la school Evagura asura ragurat me la tame que mo libertang o ta sisa ta gida o gim regita school Agora este verde para seguir de comamos a una. Kado mesa program regida nexal adan mo mga dadu may give special remarks. Di committee olingit mal mornya telgi will change program regid. Mong marekangel special remark yung morngi sel reading of President proclamation. Tamo sa ngi yung hand over ngi kita malmon program regid morsel ilkuk next reading of resolution. Kulingit member say el altay me ko kodongi His Excellency Surang Alwips Jr., President of the Republic of Palau, for special remarks. Malwil tutaw. Mal ay sengiro ay tulog. Hindi na tan mereng sulela rubak. Artial mal klebo le un il sils. El gidang artiang mo magarogu o engar kamiu. Raigan lama mereka le ogi merak. Ani sera lo mul tial school merelang. Mang mal to bet sulung il tutaw. Barang aimis rob lagul marubayang. Marbek el rubukul tial belu. Atuta rubayang ak mlamesar kamsigeleng dirigam le tangir hospital ang malle swala bong kambil ngartiang ding wase eredi molgo klam egal mong di arungulo banget kidam dangel wase a schoolet sel do mes tigal nang gedam gitakle di ka ngot ngar babel tol wetel schoolet ngire dem lisi aurerel mora yel kotl puro babel sebed ron se ortir mal to bet sunin total mora of course governor iara gimlara melgayo kalal tutaw naria swearing in mo subes gim notable meu del mei ukle oyeng ara adra melgayo rau pesel government tertira tiamo ngotri matang mal to bet sunin total mora adra bor
chairman ni Roy Tulu, marada board del school, principal Yuri, alumni, marangara Modekngei, mar togu betsel okyak sangargid, el ngartiar el altu tau, togu bets tirgel adra lom tegal bebira blue lobangget, Ambassador Turner and Ambassador Lee. Thank you for joining us this morning. Oh, and Ambassador Oricasa. Sorry. Kita diregal mal mearungudel en degal dil ngartia lomtera national government ngakamar minister diregal ngartia adal olbira galulaw. Ang umra luaseng arangalela government trablur Belau el support traurel al school. Kita ngarcel momong ngogi maragal the celebrator tial anniversary rit. Makora no se teologi mrakang kora bulgul. Sel dungura awuk tokora abibelia in the year of the jubilee mo ise adal barata. Oy. E akora mo muy na sing teme del kora al mutel renew el mutel smisi id. Oy. E kukungul mora atokora abil esel ogi mrakang golden anniversary. Oy se. Oy. Leng seguido del mutel me melisir tial ured tial ultired. Oise? Kita ngarti al melisir ultired del girer tial school. Oi. Mang clau tutelel abo o dolat desasel mle osngir tirigel lulmil elitial urio el merelang. Será algo que me más arrancar cuse trigalan la escuela la de los niños no sé se el tema de garael oíse emlemring la urioren también azul la TMC el blolora la el video sel lurior ma al daber sel emlemring lurior o maklel ma qadar ulti al school اقول لك ngari el al silse et me arungu ngari ma ruara gulmol me ngiro itolo kan chakal ngate al ebo quradi molngitra tribal al lak moment of silence ebodo lat kara ngiro bakatang sa alboy wasisang madiregal dira babel blay lisaol amasyol itirgaya amil elitia lurio moise diregal lul betrir triel ngataklel angara Modekngei blur Belau rogi tiram le adal sel hotel border tial schoolet maulang kal mok kal mere al sils diregal sokal molot lot kal tir roguil tiram le tulula al daber resel time igidam denga se tial border gid mar adal tial school akmal mle bakora akmal oise magulngit me bodat le ekla bedangara didunga talbung bodol dang sertir dolat kertir donit tertir molol mol molo banged el gire laklung el tial schoolet Modekngei lo hace ulum tatlo ergidra al silse mral maran rir magada akti molngiter tial talbu magada motel ekl engara omalatka ma odasu el girir Nguyang. Kita agotruling sira lom ulti al school moktega adega dil lol sisakla tora a our mo omlus diregal
Nosis klela kli Belau orgid matele dar other Belau. Esea domrani was esea am le got klol klisi el tial school el merel al sils. Kadamra mlat kara ngel gotem le principal. A godebra klolad. Enia amileli mitigai gertial school selulel. Kadamra el proud el al sils was sel time el merelang em lamo email dart makmed el lui. El ngal gamla a todo el tial school. Ya puede ser tiang artiang a moldi mukurtir el ukmel suchonski graduation ah tiang nama saya biasa tu kasih abal mending ulak temelli practice di akmadengelo ase klisi el aureriu mablaka renga kami mabltigan renga kami maula ko mangartiar el alsil sul support ra school sokan utial te ala olin tritigar rogul alumni rabi ms boldo ora destrir sin modor destrir plot Kamiwa klisi ela blue Belau, klisi ela tagatela belwat. Ma amul wolo ora akli Belau orgit. Mang suadan utial te alle e mal merenga sulim. Kita sedal mula saya akli Belau orgit. Abek el silsil di doraringil di meran molung songos. Leng mi itut awal spela tingingnya. Kadi otra awal spela tingingnya dan mi itut. Maral mot marang utsel ukteme edoreng serang ngal kartial school. El misisi awal spela tokor bela ortir. Manara di beit manara alda du medi tokor bela. Kada samari aringil tokor. Lagi dah bola katingnya, dah bola ka atlet dar other Belau ma igal nia adigeset eng namo dekat other Belau. Mengcloud tu telela igal osis akla. El dol mol el melius el morar ngalget. Kita diomeser kita el alsil surase dimrael moroida atokor Belau orgid leng kadamal samrial dingara wa Facebook ma Instagram ayel betol kadingara deng wargid medi tokor amrige le kadmlam lam mode katingya ayel ukrule Facebook el Palau ngarang klele oi di kadam denge lo asing cloud tu telela lo adolisi ay gal tokoy mga di suadal mo aise ngiroi tolo lo ase awalel tial school agumra lo asing Mle ngesora ikrela blur bela amle notmak ngima ar aldabel magat pak itial school ya government auriu lemlem lo o statelo lo ngaseu makora dimlo cheka recordo kasi era sel silver anniversary seng sel do aseng ara 1998 or 1999 adal barata kami ngar olbir sel time ya tilob del ngeso el mera school da Lui me with el tela el. Oise, sel time. Marco ludo. Di senator Tabalwal el al ragam lo tela. 147,500. Sorry. Mla dolir sel 2,000 mo so sem 135 magire lecture kan mo ngaseng. Di cloud tu telela Kita se o segnala cabalmente il girelti al scuola. A scuola da amsisi lultuira beklaf alumni ngal school ngara Modekngei mar adra blur Belau ra bekra kama sel baltiga rengar tilo liseri. E diregal malur tuira tigal se lidra adra ngob blu. Akmadeng lo ase angaria passer ti al school mla cabalmente ra siabal me,
Ambassador Oricasa, I know there's a school bus that you contributed to this school. And one of the things that I want to highlight is at the beginning of this school, at the beginning of this school, it was founded really on the hard work and the ingenuity of the people of the Belau Modekngei, but also with the help of our foundation in the United States called the John's Foundation, along with the Dr. Vitrale. And I share that story because that's what has brought this school to where it is today. And that, along with the national government, was late in coming into contributing to the school. But over the years, and if we go back 25 years ago, the national government contributed $27,000 to this school. This year, the budget was $135,200. So that's showing the national government's commitment to the development of our children. And most importantly, this school preserves our culture, our language, and our Palauanness. And and we want to thank, of course, the government of Japan for the bus. And for this 50th anniversary, Ambassador Lee, I know we were hoping that we could have this anniversary inside the new gym. Yeah. But what's important is that it's coming, and we see it. And it's going to be a new facility and that we can use for graduations, for events, for fundraisings, because we know that it's important to continue to fundraise to help this important institution. So I just want to say thank you to our friends, especially from the outside, for helping this school. And Ambassador Turner, thank you for being here. Thank you for your help to this school also. Kita di Suadal Dula sa kita kabalment tergid angar alel el lomes e berrokora singilo no ser arbeklad yak madangelo ase bibira time en moklo atoy mak aktimler tuta first al del gisang gel director atax company gel director atax yegidan garsi mo mesang e ngiro itolo kam wasen kangel agotem kit ladar bela o ngaingel kotrungil sal lengar elela kotel mo lobrao legi da gidan mo understand lo ase tuli tiang leng gidan mo understand ang ka school ase atax aul en se la kabelment tor top dar 135,000 emel mol mol lang aseni why say let's say ngar elela kabelment mo siga yero gulul dul e on maseur adara bekel sils whether in school ngududir araf e gidam dangelo ase national government ma state government tangila sa ududir ogol maklugara tiam lomre garak elilutur kodong asira ogol maklugara elalrak waise governor ya aling omon molobe se okdigi paudo de moro usen morara ndi se angar elela klolam kodong mesra ring radalang okle e malas monong maserarat mela ngil ko trung ila dang artiang gi del director atak seleng direct mamro sa tax refund relal mel February waise director oi leng se seguida do bang kodo ko tra adar bela o ngaser adar bela milget kertial belwa del gire adar bela waise egi dam dang lo test sel mal moro de mitial urere atial skule ngadamral merenga suli ura bla karengar kamiu merenga sulu e ngiro itoluk kau mar adra bordo marogul aldabe mar sensei marangal kartial school betrial ngar al sel bela mar ikrel bela lakne se ngar roi de direl el malmol malong sergi waise aigar rogul urere agumbra lo sendiul tuira beltige dengar git mak tolmol mersel clau beltige den e dolisira urere al school agumbra lo ase tial mral melo gimrak al mutu mo bagrader el al aigan mlam omrek omral musula
Aruba ka banggit. Alam mo pagtangat at chat sila. Kada ultira kasem longo dara program mergi me al time me ko kodongi Chief of Staff Landi Sangko Taron membol iwisel President's Proclamation. Presidential Proclamation number 24-361. Al-gire la atingel, moodang asel, aokim, al-digil, ludimukla, raurere la Belau Modekngei School. Arel altrui meerul kapsingil, akot alpuila, raraka na 2024. Malaway say, ablur Belau otor kakli, aosis akla maomsuba. Altaraus paal ratakatigel abalu. Edirek al makatakli, al tutale la school, al girel, a omebele la balwad, al madad al sils. Mungwaisay, ese ratrui erul kapsingil akot al buila. Raraka na 1974, ang muligiw, aunyal, madaaladar dalel, amlingir obgatang, al sa alboy wasisang, yarangara Modekngei, aw lumu ala roko da arul a Belau Modekngei School, al ngaray bobang rabalurang at pang. El giri rarangal kar Belau, al chartered school, al diakalol sisakla, at korakla alid, makalul nga susew, rarangal kar school, al moodala Modekngei. Mangwaisay, esera ang atruy albuila, rara ka na 1974, ang mlew tuyla, ramalamolama, alklay nga sew, matalbilel, arang rirar adala nga Modekngei, mamlamo dibus radong latalong aled, al Dr. William Bitraley, ya Belau Modekngei School, amilangaya asmarel, al morabuay, yakodep klolad, amlekot, lokotyo sensei, at school. Mungwaisay, ityal ngiya mo mongokayim al dagila Belau Modekngei School. Ikadamat, ioldangas, rar mga takle lang ara Modekngei. Rada labord, her sensei, rungaraal, marurior at tyal school. Raula kadala dalurerir, al ngiya amolt, logi wakli si tyal alav. El malamol maloltaut, au otamel, aosis aklel. El diaka dilo makalom sa audaswa, mbay direk el malisi akli Belau, makla Belau argiv. Mungwaisay, eng melmuter el alsils, etyal Belau Modekngei School, amalamol malolis akla, rakasangil et tabukord, o kwa matay malngal kara school rabek karak, et mewarangud, al mlaotob da trir, arei malvart, matruy matetiu, al ngal kara school. Al dertartir akluobla raklamadangay madu. El loo la rakkaldung matus pa al rabway rabelau mabalulaat. Mailaang e palamotrokokla. Rasurang al Whips Junior, el niya President Rabalur Belau. Lultoy raklisi loyakaw atamelala maloo labalur Belau. Polmotorok reel altruy meerul kapasingil, akot talbuil reel arrak. Al kalsela o dangasel, tial mo mongokayim, al dagila Belau Modekngei School. Iolangit raro kuil other Belau. Yang aruay, our sensei, marangal kara school, maradray bobang, mabalurang at pang, mabodadakar ro kuy, edo dangasi tial klol blablel, a Belau Modekngei School, al mora arangalel aurior, al girel osis aklir, maomasuvira rangalikid. Motor kaklar el alsils, al truy meerul kapasingil akot talbuil, reel arrak ra 2024, rabalurang at pang, Rabalur Belau.
Kumalmasulang. President Tamosahin ya kulingit trarbek kal adrabor the material severe bol the orulel e bolo witness ringil sign etong asya singer arbek club. Table mati. Oh. Ngiro itolok. Hindi siya kalaway sila sila first proclamation. Luus il dito Belau. El mokte kargida waiga gidel tokor Belau. Mayo kira uror Belau kira terus pehati gini. Yang melihat orang tiang yang ada envelope penyulum meska ka serak ukuran me chief of staff. Oi. Tia ngarsel ministry regidera agriculture, fisheries, and environment. Kora dilisel ngesor government 135,000. Metiau besel tal telaen. El mut le golo ngasera skure rak. Tia amal dior tirak ratino. Oh. Oh ya ya. Ya. Makmun meskau lo tisel. L'ultira la a ministero mertial school. Di kata meral mereka sulit losiga Ukraine material. Kami olsi sakra to karaser sama omngef. Kami maklau tu telel osi gil meral ngalget. Adilas de bokteli kita ngartel kita fundraising principle. Aise? Será el hotel me ongete el gira lo hace First Lady bol donate ra dengwa. Es el time gadir ngar iPhone 14. Malsum tingana se seludu dem na change iPhone 15. Oh. Okay? Anyway, sige daw ating meso kali adini ko malsul. Malmasaw la President ma First Lady nang o sa eklesel version na iPhone na ticket tadir mga sel teveler same tir ka sabi ulmutan mo maara ticket ter kami kita malamol ma program rigid el al time ka mo sel reading of resolution mong tira honorable delegate Lee Otto dara bulun ngat pang mong moduli to ko Ramrigel eng mo honorable Senator Andrew Tawalwal el moduli to ko Belau.
Ale, Presidente Nor, ultur ngayon ko itulog kak awas at yan, microphone, morak lang matik. Will total marbek lahat. Ngiro itulog umlam mo asus. Makti mo kiway kel sus, ulgul, rubayang. Kumol mo dadu. Alda ka kultur to katal gibel. Amen derngil wa president el kukram le amen. Lengka damalasmal meruraw mungin. Litak kulur reng seringi yak mulwase kami rogoy. Terulang ar alef. Ilangar ungelak langal tangat rarubak ke Dios. Ya ulma kultur ke esokan mokmu sesay aku marangal mo kadangal tangat le president tangartiang aldabe el maskul marurutra school marangal ka school marbek la adar belang ngartiang lultur say gid klam marangal gid ngero itulog rarubak ke Dios. Ultur sel du reng matalkangal gid ulbang emeng mas langarap kus lo sigram ngil pasyon mo nga skulet. Ako marangal mo say kita ikin malungil el suwabul el marangal gid ngil bolot ngay lengarar ngut el me molter umralet. Ya ulmak mo mutadul way say Mr. President house ulbida kalulangar niya Senate ma house. Ya skulet mga wall may mangkar sabaak rakli Belau makle Belau and di official time and chartered del school. Dirigay le email dar talngal kan natubad at school. Amal bot babalu blurang abar dan miliwek le school administrator sekit tukor Belau matukorang apart ngiro itolo. Akmo dodol way seleng amo tele la ramara tel resolution nga kal delegate otto rom tera house amo I will tukor American. Ya atangak kal senator tabalwal amo I will tukor Belau. Siya mo rat malela at tablol blay el mururang araan. Mal sauling ro itulog. Me ulmon mo. Tial House Joint Resolution a number niya 11-66-13S. Tiang amil gatmok ra 13th special session rel al December 2023. Mangwat yang House Joint Resolution recognizing, congratulating, and celebrating the Belau Modekngei School for the school's 50th anniversary on this day of January 12, 2024, and for other purposes. Whereas, in 1973, members of the Belau Modekngei in Palau, under a very inspirational and truly a remarkable leader, the late Ngiro Obakatang sa Alboy Wasisang, met to discuss how Palau is inevitably moving toward becoming a more westernized society that may adversely affect our basic cultural and traditional values, especially on the children and their future. Whereas members of the Belau Modekngei strongly believe that schools must include as part of the curriculum the teachings of our Palauan language, culture, and traditions that define us as a people in harmony with a saying, Belau Agotek, that should be protected, preserved, and enhanced now and in the years to come.
And whereas the members of the Belau Modekngei decided to establish and build a high school to help preserve and protect the Palauan culture and tradition as a regular and chartered secondary school in Palau. And whereas in the early dawn of January 12, 1974, Belau Modekngei people, young and old, men and women, landed at Ngarapkus in the state of Ngatpang and began to explore the area where the school will be located. And whereas in the afternoon on that same day, a site was identified for the Belau Modekngei School, or in short, BMS, to be built with student housing unlike regular high school, dormitories, on a quiet hill in the village of Ibobang, overlooking the Ngarmadu Bay in the state of Ngatpang. Whereas a very outstanding American who devoted most of his life to helping Palauans, the late Dr. William V. Vitrale, was able to successfully obtain funding and support from the Jans Foundation of the School of the Pacific Incorporated, that was in Thousand Oaks, California, to help in the building of BMS and also for the regular daily operating expense of the school during its first 10 years. Whereas in 1974, BMS, with members of the governing board representing its village where Modekngei people live, opened its doors for high school students to enroll and attend just like any other regular and fully chartered secondary school in Palau, and did not impose on students the teachings of the Modekngei religion. And whereas on October 1974, BMS opened as a regular chartered secondary school serving freshmen to senior high school students. And this was with the late Mr. Kodep Klolat from the great state of Ngaralong, serving as the first principal of this school. And whereas BMS is a fully accredited high school in Palau that has been serving Palauan students for 50 years, meeting the regular needs of academic classes just like any other chartered high schools, with vocational and trade programs to help develop each student to become a more independent person. Be it resolved by the House of Delegates of the 11th Olbira Ulau, with the Senate concurring, that the 11th Olbira Ulau recognizes, congratulates, and celebrates the Belau Modekngei School for the school's 50th anniversary on this day of January 12, 2024. Be it further resolved that a certified copy of this House Joint Resolution be transmitted to His Excellency Surangal S. Whips Jr., President of the Republic of Palau, President Honorable Gustav N. Aitaro, Minister of State of the Republic of Palau, the Honorable Hokons Baules, President of the Senate of the 11th Olbira Ulau,
and the Honorable Sabino Anastasio, Speaker of the House of Delegates of the 11th Olvira Calulao, as well as Mr. Ngiroy Toluk, Mike Rungul, Chairman, Board of Directors, and Mr. Henry Yuri, Principal of the Belau Modekngei School, and lastly, Dr. Jenkins, Dale Jenkins, Minister of Education of the Republic of Palau. Masaygit, ako mangiwel, tial resolution, rungul, el dilungin, e kultur, e kukurirengel kaligarngak, linya Senator Tabalwal, el mo maskit sel Palau version. قلت الطائر وسير بالقول يرأي تلو أقول ترغ يا مدر سياو لنور أرنغل أنتروي مطال البيرق لو الجريل الألسيلز الألتو بيت السيلز ملالم لغويم الرق كل سلا بلا مدكين سكول تاو لنور أرنغل أنتروي مطال البيرق لو 11-6-13S مدون Otengi, Otengi, isi amura Belau Modekngei School, sel gedeblo lang alela BMS, el mo amngat mo kramo mogi merak, el kelsel tel school, Belau Modekngei School, mur el alsils, utrui ma erul gab sengil la kotel buir el arak. Malawai se arak 1973, el ngara Modekngei, el ngar Belau, amil gid melo bengel, amleu del lom lo sengel. Mayak terus lang ngaram Modekngei, amlamraya drong les, ngir obgatang salgo iwasisang. Tam local dibel, yamle ada our sel satoi rabgasel Belau, el bedulat letar raik ngabard, el ngiaklo, atel melel morar ngel Belau, rarolela ulok tups kle Belau, maula de líder que resel Belau. Malawai sei, dar ngaram Modekngei, amlem sisi lo moral mo akamo kora school. Agirel mornya tingil osisakl ratokor Belau aulak tubs maula de líder kle Belau madura im mo ol hotel atokol mo apelau akotek girel selbaakl eker reom el almei el altaim mamra almei el taim ramdad maloi sei el ngara Modekngei ultrga kli au odru la high school en mo olsis akl atokor loms ngabarda tu raim ma om subela ulok tubs madu raul de líder tingil akle Belau in school mo tel school amo karamlel sab aklel edidel ulok tubs akle Belau morarang gel Belau malawai sei selngas ela sils ratruim erul gob singila kotel buira 1974 era ngara Modekngei arangayas moklo asa almerdil amlek mer da ngarap kus tel burungat pang emleil memu lomes emlang e ultrago krabasyon mo siolel asku aloy sei ita suel brade siul sils em ultrago krabasyo el boldo oringi a Belau Modekngei School lo bangel ablai el mobilira ang school diakal dormra a school ira ngabard dalang okol Belau bebula moaz el gedrangat pang el bang rawang rangar madu el blurngat pang baloi sei yakmal moral isel aram rigel el telingat ya kamang temer maklangar ngilo ng seorar ad Belau la maraira drongler el Dr. William Bitarale amlo sobe el manges a Chance Foundation School of Pacific ng Thousand Oaks California
el kirel okod ula school, e direk el mlo alu, ra orotila school ra gel got el trui raga ra BMS. Malawai sia 1974, a BMS, amlo obongela al-av, ra orotila school, governing board, el radala todo ra gel, lomte egel belul, kiringan Belau Modekngei, tamlot mak, engok kai sa asmrela BMS, high school. Malang kliran ka school mo susra school, el di wabek ke school, edim nakalong suseu, malu belot sis aklak la lidar Modekngei. Malawai se ong trui el bui na 1974, ya BMS awlamu ul high school, charter dol tirak la gel kerbila school ablur Belau, ol sis aklarung etil school, malmu ong trui mong erul school, ako dep klol av, to ramayang alblurang along, gayam lekotel gocho sensei. Malawai say Belau Modekngei School BMS amlango arungul accreditation ra WASC 2021 emo aogim raklos sholel omsu ratokora lom sereng tu raim matlan tingila ulok tubes mauludli de Belau el moral gel Belau e waigel mlamadum teimel tart mata matetiul ngalga a LDL school melang e bol motorgol kma a House of Delegates mabla Senate rong trui matalol birak lulau amodong I otengi isi ameang al ais isel ogim kelsel Belau Modekngei school el al sils el ngati el al 2024 e bolut el motorol mo otsu sirtia lulngul amamodolok el mora His Excellency Surang Luis Junior President Trablur Belau atangakal Gustav Aitaro, Minister of State, atangakal Hokons Paules, President of Senate, Raeleon Lolbira Lulau, atangakal Sabino Anastasio, Speaker of the House of Delegates, 11 Olbira Lulau, Nir Oitoluk, Mike Rungul, Chairman of Board, Mr. Henry Yuri, Kocho Sensei, Dr. Dale Changins, Minister of Education, Segid, ako Mansulang. Senator mata kita utakang alding artiang emla mamerek omingiwela abrungol engaka tirekal ngaringi order ng sek el kumula sek kita tirekal ngal tangat ngal Minister Dale Jenkins ala kong tirekal nartial school desensetial school mang ngungil de isileng kadangal tangat maldilungil MC, ekipom to ortial table, emom ko tong ortirigel lom teera a school, mabel nga kapira a resolution, sel official lurungul sulang. Kulingit ra principal ra school material adra board sabi level bateng level receive resolution.
O era adabora next program rigid me bokung telte alle sokara beberar okya rigid mlame tolo rigid el al tutawa Honorable Vice President and Minister of Justice Che Udu Sumabao Senior. Direkal na metalo rigid el ang Honorable Hocons Paules, the President of the Senate. Direct kamla metallurgy elang Governor Agoro State Ayos Rudim. Direct kal ngarngi Governor Dwight Ngiraybay rangar along state. Direct kal tara tugubet sal okya kamla metallurgy el altutaw President Palau Community College Dr. Patrick Talay. Kita malamol ma program lagi itu makadambar sa brief history of Belau Modekngei School. Bokong tira principal Henry Yuri, ma former principal Badawi Chokay. Kaung nakagungin. Ngoy. Malamad lungit tutaw. Mula rugulat, el mosbil may magada o alim mot ke ortial tuwet el silser te school de Belau Modekngei School. Wanggek former Badawi Chokay, principal Henry Yuri, agimo mskita ke kadebel el kora alta school lomura 1974 on mel mutre atsits. Ali, oy. Marwaise, serara kara 1970. Yarm lep telu lang Modekngei, ersel time am local dibala. Leng mlarngi auldas, el mo osi kara school. El borngi a school, el morgadi akle Belau. Tamil tabi alab, el ngiam lo osi kara rolel. Ako darura school, madirek lom ngodro dara aungil tele lom sub. El morarangal ko. El selara kara 1971, etial alab amlo sobil ngu atangak el Dr. William Vitrale, el ngiam lo sobil ngo suwira school. Raikel mlew atamel audaswa el girela school. Mang alsel ara kana 1971, almo 1973. Yaurior el girela mlok lakadal. Lomgod ora school, maomngat maklel, amok ra school. Amiral aurior ngi. Alsel tegi del time ya Dr. Vitrale amlo sobel sigia alad. El Chance Foundation, Ravalura, California, el mloom arak klaro lo oraol rastawang. Yar nga Modekngei, ulung raal rawrio raim, maokot arula school. Malway sera January 11, 1974. Yar nga Modekngei na Belur Belau rogoy. Amlo ang amset. Ang saya tak belum ngartial belum belum. Saya abel langaringi tal kasus saya sel 2000
Wai selulukon ngi tutaram wad. Ya omrala tob de merang ngarapkus sa idul lo manglet tal belura. Ay bobang se hablo gerdringi. Mor segi dekmer de maral men tayido longon mo mesengi artiang. Te habl el moder tayid de mor trok segi del basiol el bornia school. Akti sa kalaway sa tutao presidente. Yara school am nor segi del ngarapkus. Marsesel anu mulai agi mno kora sabe lo hace que kora mo repeat tell story history ra 50 years ago la exact el seals nasi masakak te kami sa tatsuo ma Nancy Rangul ma direk el tarmau Trige kuliah membertir agi mle osisul mle mgeker ngal ko tam mle 16 17 anak mamme mle repeat seguido lomra el presidente senate el mei direk mal kurang asir nga sabe del mo repeata atora ogi merakara akte orang lo seu lumak lumuto mo 16 years seguido time Tiregal wala kul mol me akmal sokal computer bakara angat pa. Dimlakal kora alwida armadot ngayon lebol sikit ya basir wasitya ang mil ngani skulet. Kotululet yang bel ngela blu. Tarang klela tiregal wasing bel ngela blu. Tiregal when known or sel lagotan kut maklisa ulbidra belau. Oy. Tiregal ni blu belwal ngartial wasing ngardubo. Direkal mal ngildo moktuba skuringi. Direkal mal dak pokora mal solo say 50 years to celebrate a presenter kita adrang at bangan lobong gedel. Oy. Ako bralo sing mal le right el pasyo nania bibra blue bel consider dikat bang am no molto say teya malungil botorele school muskulan gel belau. Bang ultimo cray del to el ule a school am no mok malme ne actual the best time man sorry klagar tial suang gid ma tradition surgid da borrida dumo bangela gid lamdung el to ule tial school am no octubre direk el doctor bitralei mar amne turual the best time amno mula clima toy el direct mlo lela yid los sacra a school bakot tringi o si sacra rangal el mosal bakla ral sel belau le sacra rangal el mosal bakla besel bluladel bosi springi o ngede ya direct los sacra rangal el momodul dingi maot maklela madang klen o ngawang moklo msubu el mosabel abibira school ramay krinsya el direkal mospe ulbong lang mo nglas mrel mora rugul ngalgel belau el tira sorin mera school jaluror wayen lamdong ngulumor dabel gerdra Arang Modekngei sa January 12, 1974, ebok teal ebok tung clear, tirigel leptru al debe lulbanggela ngiro watang salvo iwasisang, madire kamler iwang amasyol, rablur ngatpang. Dire kamle modong aklel, dirba blay isaol ubday amasyol. Niya dire kan le enclarer the bell la musindringi ta diom koloni la seng mamang ngai yaw kulung rarar masra asera albel el gerer de ebol tau la school bang ni so kan mo masakrit trigi el lugor tira president tiram le tru al the bell raigal blue en ngani lulbanggel ang ino patang wasisangal me kmer da sayid sa mlarinya arul mi moresapang rablu ng ayang dega mlarinya maseng la klolad ma mariur lomisang rablu lay
Dia kamlani yang ngira takadik, dia kamlong ngira makatira uru la tuti dal mau rablu raul. Ani ya erun smau isida timakong ra rablu ramiuns. Elot size ke rablu long. Haim ngiramos rablu ngatmau. Yamasagi ringi rablu rablu dia kamlani ya kabukol ngira obong rablu rablu Manggil rubakal malne setami wane mitute direkal malne water el spiso ay rablu rai ma atal matang orger rablu orod ma mo amit kaduluk rai mani teragi tergel mleptru al dabe raigel blu mle betongar modok ngi tergai am logotel el border chat school. Aurora School, amler maklol al dabeel marangaligir. Masira lomuol at amlekke al sela sulum al tento, erir li at taliot al blay, eluru lakalarngi. Tabatokal adara kakarosul bulu, a iloy tadalang a clear. Emleray bobang, matangaringi eloriora o kota Arula School. Mlaringi abilas, el tuwa del morapek kalbalu, el momalaya kal, el miray bobang, el kalirar adaraurior. El tirgel, el dabe, el dimlak al ngaray bobang, akut mokle, yabilas, a momalaya el mirabalu, miray bobang. Seralomo laurior school, yarmaas, amlo omu el murula sirs. El ngiya mo omakang rarugul adaraurior marangalaga. Tial schooled, amlo muuli akot, erdalong okla, ertial balwada bobang. El tarangklel, abayar outang. Arogul teletele laurior. El akmal di miray raim. El molmut raok orokyolel aurior. Raskul madorms. Madireka rogui lomangat maklel, adalong okla emlorngiray bobang. Dimlakaw daw el maoit el morar adaraurior. Aurior tial skoled am lomerek ersera ongotrui matal ongotrui matal buil rosi siurak ralomu laurior school mangle November 1974 a school mabaluray bobang a drug free raw alel el mermuter el alsils serabol mareka school armlengal kara school asilies bara a school. A transcriptor tir am long yul monglo sub ir el mormoraikel class el giril ngarngi. Diregal laborngi diregal dirka al borngi table selta maraw la school marangal ka adidang okraw law le masuba. O sisul time yar maklol amlo omu raw rabaluray bobang. El ngi ay liakul bulu el al sils el al time. Rabebin, marbebir el dabel, amlom god orab lirir, madirek, ertirgel mlekot el sensera school, matamlom god orab lirir, sel raibos, tial bulur el altam, tial community. A Chance Foundation, ngara California, amil lamol mlol nga sewra school, ratakoy raw do. Ya talbil, ol nga sew el truy arak, ya riu risay, ya school agirel mosov el dingi. Our sensei, amlo sub ilududalo, raikel el sel atroy arak. Maklakadal ra omsub, maosis akla, amlakat mokla. Serabolo labong arangya sa Chance Foundation, el 1985. Yarangara Modekngei, amlo olingia barado, raskelaw do. Mongmlo matib, Rarogwil al dabel amok ledibel rabek karak ekaboko tawdo al mool nga sewra school marangalgir ngara Modekngei mlaray krel Belau mle okodo ngal ngara biboida matayire kalul nga sew ra school ra other seselo dos mlaringi a project ra school mle ul asisbelelaw do anding mle ol nga songos Diregal PMCI, man diregal no sub elon nga sera school, ra other seselo do.
Mumlomti bararbordo. El kumar adam mar adil amo omuol el haraw atusyon rarangal kir. El mera school sel tirgel el mera school. Ngal sang sel audod yar sensei mar adara school. Amlo diakalududlo al baby ratime. Ing di omsub mauriora school adi millamolama. Sera gotal kapsangil sera a school year. Rakara school ra 1994 elmo 1995. Etial schooled amlongu akot lnges ra government ra baluada ra Belau. Elmle 18,300. Ya schooled amlomelmolm elmalaya nges ra national government elmelmuter el alsils. Elngi amlamogi klo emlalmuter mo klo presidenta. Marbord ma school, Belau Modekngei, a other si a klo, lomareng el Saul, el mor olbi rakalulaw, ma president ra government regit ar other Belau. A omasu bra skole ra BMS ar el alsils. A o garbay ra tagor omasu bulol tirak ra Ministry of Education. Ekmal dir gomalmol ma ay gemle mokte ra school. El rangal amasu baka rose lurior matkoira im maosis ak karator Belau makle Belau. Sera April 1921. Ya schooled amlo accredited logiw a Western Association of Schools and Colleges WASC. Alors ici, gulungi terate al bokoeng orang asulir ramle principals mar sensei tia school algo tolomulo. Arbibir tirgal amlamo dibus radronglet ni dakdo besra mledu reng bultigireng lulubang mga dolor ratkor omsub mengkatem lamo sebeden mesang lamo soi seperti ida rakara ogi merakara atemela school me bok trigel principals ra walel mora el all time mungkin melekot lamo dungol melekot pa klolad au ngerunga taurngel otob kwan para na delegate otob au ngede yo chiringi mga subu ngeido gumesengi nga summer house amlong tira Brownie Salvador ablura ngaralong yaw ngay mangay amlo di mol adang abar na skip kanor angklen kay gid serabol merek kaya sel foundation ra chance amlo stobel el pandra school ongelol mertira amle Valentino Masiol ngay with ang gid el balbicho kay ngak ya current el principal at that time. Direct me bok pasang clear trigger me hotel Sensera school el set time ralo mula school mumlanya Brownie Salvador verenica Clolad Feristang Irailid Obiang Orak Madirega Ridepa Masiol Sanders Rangul Taurangel Otobd Kotaro Tomarcel eri mga old rungul ngiray Belau ngarwangal subadyang ubday tadaos kabong amanya Masiol Dave ngira kasaw marosita merur ngaringiya direct le adang abar kung mention ang klela Dr. Chen Kins dire kan lara awalel tial los sacra school o wala school hindi lagi los sacri tigel di other Belau. Madalway sela katukuk soma magyol ngitrate al ekuk mo o ay tirgel tira oba school der el alsils. Ma kagi dele principal Henry Yuring kagi del ngartiang Vice Principal Claritas Sablan Rangul Sablan ak podong yang klem gulngit mga ngartiang ebom dor
Vice Principal Clarita Rangul Sablan. Kekit. Maria Rangil Madararak. Maria Jenkins Mariur. Maria Lorraine Talay. Maria Nancy Rangul. Maria Carlin Rangul. Maria Ashlyn Jennifer Johnson. Maria Urina Miura. Maria Cheka Volunteer. Maria Sheldon Iraklang. Maria Lyra Rush. Maria Melissa Oitrong. Maria Isidoro Ilamlong. Maria Denisio Mariur. Maria Jack Rungula. Maria Sada May Lamalong. Maria Talingal Tangat. Maria Dani Clolat. Maria 18, el teachers and staff for the school, loban trirar tedel ngara administration, etir kaigid ya ovatial school el 7 days a week at 24 hours. Rarogul tokoy ngaro omesu bul moradalang a clear marogui. El angegul ngite boku kukpasa atrir tirgel board of directors ar el al silsa. Mangaringia ngir oy toluk microngu lnya chairman. Maringia Mr. Allen Sid lnya vice chairman. Maringia Mr. Inawa sa Baklim el rabalurang ayangala. Maringia Temail Clolad ra olay. Maria Dwight ngir amat rangar along. Maria Jenkins Mario Raol. Maria Edwin ngir Ramos rangar tmau. Maria Olwa Altamay rangaram lungoy. Maria Ellen Clolad rangat pang. Nixon Ardialul Rai. El altay mendir kakalbor niya mo omte eranggelbor daray malig. Ya Oriora Mr. Ewal Tiao apalur Orior. Alvino Kenti Ramyuns. Patros Pasilio Rabalilio. Mga Cebu yo itsrangil Rabalura Kwam. Ma Isidoroy Lamalong Rabalura Saibal. Maragi mo sempre, ekmal del mutal, dodor siat mol, lomring al saul, morabulur Belau, kabinter Belau. El dirego del mol, lorngit angeso, oya ka presentam la duli, mol moring angeso, sel mutal musang annex 50 years. Kaya angeso ada kal diludo daw angeso do. Audazo, Wilota or Tela School, useng eso mal akmal saya tara akmal mo osmritang saya agimo ulor ngi agim halol gatarni mo ni atiala agimo masa ingil ludo del giblam udel girela endowment tra school. Ak malomral sa gimal orgadaram et o ima klol ngesel gulgorngi yang osa ang esra uldaso esra atora school wase magrador ta schoolet en moral motuti ay gem le muktegra atral tabe rangaramora tere la Belau Modekngei malm sound Masulang principal Yuri, former principal Badaway Chogay. Au era de bora Excel program me
recognize our baby our other na metallurgid. Arngi mother nga po ko da Tamir mga sao junior niya metallurgid relal tutaw. Direct Honorable Garay Mariur, Vice President tra Senate. Direct Kaltalor Tial Secretary relal tutaw Senator Salvador Talams. Ak madangay ka ko din namo merekrik letay mamalol gedang. Kulingit ra adara ilum el moro sa ilum el mora tento. Otrulle la tiga tadir gamalmol matierulle ka maldi price bebula tebel mora ulaul mora utmel mo yewek ra tento. Mal batokol price mo ko mora admilo mara ticket. Awaran bolong simra Vice Chairman Babier mangesol mlami mal el sorry ra principal abol iwi bakmal mo bolsbele el kiwi ko titial donation bodol mon mara program mang tiang Babier mera bordra Belau Modekngei School mlara tamay remangsaw ma debi remangsaw mulwa say congratulations on your 50th anniversary and thank you for the contribution you have done for the youth of Palau and the journey of our young people. Remangsaw Foundation was created to support our culture and traditional values and how these values play out in the protection of the environment, lugalaklangar, for us and our children and future generations. We are pleased to support with $3,000 donated on this historic milestone of Belau Modekngei School. Sign Tamir mong saung gay der blal laway sini matang bol mal saung. Gormol. Madalway say kadamalmol mara program rigid. Kadamor say closing remark. Member ko dongia Vice Chairman of Board of Directors sa Belau Modekngei School, Mr. Allen Uldak Kalsid, for a closing remark. Kalngal principal padbiya mal gedep mo skatal gibul tiale ek adjuster tial Michael Morbap am sulang malungil tutaw malungil aswel bel mergid roguy rablogul to yang klem ga marubeang do reng asulela president surang web junior lamngali mergid dalang klel ngi ma first lady Dia di long lim mergi la lobadru ler klub president direct mal mengalim mergi la ngil el dadu kom la ko nga ke senator inabo kalau odamra president tahmal mlamu madu melko tokor Belau da medap saprot wal misaule president chairman iro itoluk tiamal to betsel silsel Mertial Schooled, Maltogo Betzel Sils, Mera Aldaber, Belau Modekngei, direke Reblogul Maltogo Betzel Sils, Mera Belwadra Belun Gatpang, Gabernor. Ogi Melkelsela Angidil Togoy, Awagel Blaldu President, and Diagal Gerel Togoy. Half a century. Vice President, Udu Ngarnya Togoy Dilub ara 50 years ago tial belulat gwaswal di momas mong mo sabiran wa senator hidra tabelwal gor tabel wasing radilu ra ogim ra ramlame mong egitial ngartar el alsils magote vice president ta ko terdil ra history ra belulat amlo president terdil ra belur Argentina ra 50 years ago Eva Peron ngara history mo ko momsang ongerung kamil migrel at tiagit serrak el gatengela president ra belur Amerigel
of the United States, el resign. President Richard Nixon, amleu resign in 1994, sel Watergate scandal, mga history. Why say India? And this el taramal nga history mal interesting, ang lorngi sel rematch, ra fight ra Muhammad Ali, mangele Fraser, mlarngir sel Africa, sel rumble in the jungle. Why say? Yeah, Muhammad Ali the first ever heavyweight champion to regain his championship 50 years ago. Matial skuray bobanga champion school. Why say India? Kadakora ongalakal. President hindi komeng akmal merenga sulem president ko ramal mlo otisel ngaswila school president ra senate Hokons Paules. El seral temela surang whips mangak ma arwa William Giray Galaw ma Eliatulop ma arwa Yoel Toribiong kay gidel Vice President ra Senate el ang akray Mariul Guklem other olbil ya luim ay merraga gimral ngilusel el ngaseul mlora skura Modekngei el mle luim ay widel telael ese dia al sal de dung mal clo ludo dung mal gegre ludo de president dice el mal mlel tutelel a direct el sel timing adiak sel ngaseo ra John's Foundation sel timing adigid el mngitu gergid kad magarange ongitang seo ra other Belau kad magarange ongitang seo ra kabelment tergid ese gid am loluim e widel telael dingan nga imorat ko President kao ma delegate ma senator el gimlilyara alla hindi kumdas ng anamodia kal ngaralla el mloto ko el kmual sukuma private school o ya mizenti Palau Mission Academy aswal malaigal grant en required ngirel logiwa sel mosabel maigaludo dra government agirel morniar sensera skulir lolis aklat tagor Belau makli Belau leng dial ngrang oh by the way Mr. President ti mohel pra MC may direct the recognize ro legra Allen Marbol principal Ramizenti High School obengeder Alsils direct malungilar ngudel memang olmengia president ra PCC obengeder Alsils ndisel ludo del ablo do kergik kringileng Kudul mesra omraer Belau rengalged adimral modia kalau denget tigingir. Magadam lol ngite rubeang lo asebol sa PLA gal ludo del doltop na kabelmente mol ngosay gal private school. Kasengile lo spe asa sere gegid ludo. El moria osis klela tigingir dar other Belau ra gal school. Lendial ngarang sera ko tema mel ngara school a SDA ra gim gegrei. Etek murgmam luase al komorik lengara PE al sumangan nga tar kamiul melgot kor Belau e komo tu teklira sense ngo vals lengire del di melgot kor Amerikel el alsils arngalgeda bay di melgot kor ang bard e gida kargik lolis akrtir mandia al matomra tigingir lengway gel mlamadung a presidenta direct dilung ala ka doreg ay gal tiginged bakli Belau gid en diakal sepedel mo kada other Belau. Seguida mal dobre nga school el school president el ogim rak tirgel blalomas tira principal ma former principal maigel ay kal mlamdung ra resolution olbil o mal masaul olbirak lulaw ma president ra proclamation community al mom ogim rak el school el mom de el ngaradaw el gineng el mo a skule dar ngara Modekngei am latte bedetrir ar email dar te maderngel ngelget e presidente me edigu ais direct mal betor tirgal email dar te maderngel alumni tilob dar skura a Belau Modekngei school a direct malungil ad emral ad blal nga swa belurir blal nga swa dalang clear blal nga sir Belau mlang oswit tial belwader Belau med strira prot tirgagid roguil ngalgela Modekngei
Direk kelmongit el mortirgal ngalge da sela kami itias kulet a chairman giro itoluga mal diolngit mar adrabol drasei nga ngua askulet el morarang miu aplole presidente rasenet el gora ongalagar adrang abard el kmo kamamar adar belau dia kategingam el I love you. If you don't mind, Madam Ambassador and Madam Ambassador, I just say this next comment in English. And what I have said jokingly to many foreigners is that Palauans do not have the word, I love you. Because when you translate the word, I love you in English to Palauan, you would say, Batik arngu garkau. And when you translate into the literal meaning of the word, you actually are saying, I find you in my heart. And so today, Belau Modekngei, this school is blessed to find this school in the heart of our president, in the heart of our vice president, in the heart of our leadership, in the heart of so many people that donated to make this day a very special day. Magulngit mo adorael edolmos mertiagid el claubel tigereng radolongolet madabol oil metigrata matang ra al selarngud malakari de tialbel tigereng. Sendi ngile Vice President Malm Saul. President akmu mergora al dada kay gamal betokol ngakla. El ran Saulo ng seurgid amang kulngit telakpo ku mas roguy kamiti mo hindi nga niya maltokubet sa lontila chairman kamam el mo mema dilungir gid boku simertial programmer gid di era boku portagid lo simera en direct mal di ungila dora di mas abebirangak rakl tela time. Direct malswal modu liang klela former Senator Joel Toribong, former Delegate William Giray Galau, ma direct former Delegate Surangal Whips, betok tirgel adal mleger gik lel malmle ungil osngira, former President Tamir Masaw Junior, el direct man neger gik. Di imorar adal gumdas wetirgal maklol ada mal gongay, makmal di mo dersiang klel, el motolor tirgal mlem saur tial skuled. Akot el President Rablur Belau Harworum League. Nge President amles alil tial aldabel, obentrira aldabel, maglimra aldabel, ma aldabel amle MCC arngul, mleklo arngul, mleultura beltigereng, egadulmu raskulet, maktimo dersiang klel. Endi el anga kumesa igal list malmsaw la First Lady ra igal betokol seng mangrang. Hindi tioltur ka Sofik munal waseng ngania 3 nights rapalesial mo banggelay kang. Madarangal ka dilbol yang ngora dia kalungil al donate First Lady a first adalbaira tanga. Lakad Marcel malol el tial mom ngasimre principal mel all time. Mal swakalol ngitra atarrubagat tial Modekngei. Tarakot to klol other gide President Rasenet. Ang klel nga ruba ka mga sabu, yo it's ringil. Akul ngit ringin bol do or, elo ko gilom da bada o ile loral mertiel states. Bodo do nga sira tela time, lo betiga ring ringil. Mga sabu, agyol ngit ringaw mertiel. El alora la mga sabu, el me presidente, ako mesel 27,000, mesel 135,000. Kami udah rengas sengakan milsadra 1974. Aku mesar arala imol mlaim le edel telail. Arala imol mlaim le okodem emil telail. Arala kasoring am le dori 2 cents. Average salary am rigel am le dor 10,000. Matial 137,000 atlgi blol ngusong sara inflation. Makra diol ngit hindi ko mal masaula. Agul ngit rigi rogu yang Belau Modekngei mar adar Belau. Galyo it's ngil, gadial rablur ngrem lunguya mga sabu.
nga tara founder tar tirigel ulmu urtial school raw alel malungil arngud ngil dir kam sisi le madido gangam lau retire tara professor University of Guam. Hindi nga toka sulel moran tokal mgigrel ad kam le adra igel program el direct el president ma first lady le adra ngi igel program ra outward bound ma baby ratgoy nga direct el ngara kwam roid di ser ngul girel school a masisi lengwila ngula angara Modekngei belol message nga ko maklat nga ko mangara el debe makmal tmarngu loki wa aulungulela chairman esolai egadmot magarogu e mos mritial program ergi de lodeng si merenga sulel kamian gegrel ade governor oreor kamia dia modeng ergi lengkar rubak aku ai sargil kom gi betekl nganga o gaim ede argil magasail ad Belau MCC abadengir MCC aul beswir Eungil osengir, eungil aklik mertil mo yang alak rogar krir. Meng di mat maru ngi mabil Sharon angarsay marangalgel. We welcome you Sharon and your children for coming and giving us company as we give the floor to Yoitz and to salute him and thank him and for making this 50th anniversary a very special day. Kopal sulang medunga ulan ngum sa Yoitz medildu sesel kunel ya MC gi de bologe del gi. Meringla doba o gimlak tirgel alumni tel school gim delak rawel tel school men mutrela school edem gden mol melong sorni kami hal adar olbil president trasenet mar adla house komal masau rawlong subiul girel tel school. To our friends from the different countries who are with us today, we cannot find words enough to convey our deepest gratitude to the many contributions, monetary and otherwise, that you are giving to Belau Modekngei School. This is a school where the name is Modekngei, but we don't teach religion in the school. It's basic high school. Gulngit trigel adamar adilal ngartial ngarnyar ngalgil ngar elementary school masimlet kitial school at skum ngarnyar miul girilar ngalgiu ratar klebsei elor gadiak libe lorgit ngititil mertial school melsuba tiginget melsuba klibe lorgit bolodengil kmase ngakak taang engragotek engrabaluak al toba drabulur belalo dengil kmulseak adar belau until I die. Hindi kita ba alda agen di tial Belau Modekngei school over 50 years rel ang bodo takar rogui edore ngasulir tirgel mleu elel aul dasu eligito obang emelmol mel muter lang koman sulal beklat. Pam sulang masabu seguida momom osmeria program bergid di kma te alengun sa MC bologe dergid koman sular rogui. Almasaula adalbara tang vice chairman board el altai me kadamor sel next part program bergid el gida momeluk ragay makulingit ra arungara ragay malungul mertiel madalkey Ebol sabi irar adra board mar adra school awan tirigal to kubet sel okya kartin ngartiam boldak marbek kal alumanay
El sebe de boda alim rogo de tiudi age gra 50th anniversary of Belau Modekngei School. Pati mangarangit. Tial kay tial 50th anniversary ra skulet ru ra itsang undulul kukaw nga ru ra atirgel alumanar tial school mlara roy the markmed marbibirar senset tial school lot mage emil ngat mokor tial gay kara kasus mang mal fresh malungila asir ngi mal diakal sal klasukar ngi akatelo mesra senator inapolacio so agi kanamadangel wasya skuleda olsis aklarwa ndiakadilong subrarwa atora skills rawrion direklom subelakal etiang direk lebetokon ngal kras kulam le ol nga seul mangat mokrengi so ang mal klabokol gegen marokula. Oh. Hala di bakti alay kel blaltung kel imorartin. Ay kal kimulus pe el marurut yang tulul tial kay el 50th anniversary. Oki way kel program bara seng May fang mafe al ubeng ngarang kler. Agi long mai loki makukara masay len soma marulin mal moto kupet selungil asiringi mangki ngurro omelang kukara se aser makukara masay sel pomongan ngakuk kom kuk mo ormisel kuk ngot al telam temula urro omelang kukara masay maser semlot maksulang. Ali. Kalau era dolmol me kasal bung ramla me mong komil street tirigel mal batokla adal miratial me wasay tirige kahida Minister Education no wise tirige 22 university graduate alngar Belau alngar study tour of Palawan culture ya minister amal melat ko sa tiagi datara basyon malungil belesang medabasak kapastria klot proto.
Dia imam
Ali, lungit utang marami ragon. Lungit taksi semua ragon. Baik. Ang akta ka paulong ira ramyang ang ama mong sols. Makot matangala solsig. Oh, the swap. Oh, the swap play lang. Emang redu berar wud am lebelurabu ama leblong ata makamatarigal balu engi abu de galak lemol siang Pongman sulang Militasis, akla maktay siro tus taso badya. Nakamaurap ti. Dapo kulay. Pakmao. Ayo kareli yang. Bir masyurang at padam la omer ka iman mao irurur kubelang. Madalar matatalbar amin sa ngataringi Dusbaal gurisel motabadiralen Mauulas paalel guratang materong mabalurururu kubelawiyang Indir kangi dasfakle Oy, elakong oh, uy, wakasular Tio ay masatir ka kita ngal mo masatir mo mamaloy ay kan tira ulang kan la principal tira Melinda man de plural ng ser tira termulay kan tira makla ka delir subay kan ligir kala tira kita mo magtog de mamaloy Muko mestrile tamara kyobo kan lumildi luminas melir onsen auto kugaw gan mo tir sulang
Belau ako ebede lamang alak kaldim mo umaliget ka.
my first love. Mani
Roll